Karon Karbinglong ke West Karbinglong lo kolongna irrigation labang tu irrigation kolongna Golden Powder lapeng ni ratum nami bepe wasinang itu nang lanunda nang main track kolongna la non itu nong nam cetang prok atau langkah rote lama sen labang tu akhirnya donang tu teknologi enjoy pe last December lo ya lagi 4 Juli 31 Mas tadi Parong masih itu ikan lagi sunset labang so senang lepas subscribe kalau saya kalangnya last December kijure panang itu teknologi aku tahu orang tuh pengen sen dalam YouTube kan subscribe deh lama Mangga korte nah pendeknya bang YouTube oh lalu saya di korte ada big juro ini kecil tuh pipone ada bini ngomong ya sunan nak kilang ngomong nak nak sunan ini arong aja parok kerbi atau mata dola plus nang subscribe last December kijuna alang ekstrak materi mana from pangwida hai mana setelah last December lo mati di atau masih ani arong aja senang itu subscribe kan lama sih kilang itu Yo langkah, anu nabe ni kima, masih nang litum langsung sekilas mi pancuro. Next,